Merhaba. Em bi dersek din li pêşberî we ne. Em ê di vê dersê de di pergala rabin ra de temaşe bikin navên endamên malbatê bi çi mantiqê, bi çi zihniyetê hatine çêkirin. Di zamanê berpanîr de dapîrên me yên stî bi kîjan zihniyetê wate li va nava barkirine û erk li heman demê de erk li wa barkirine. Em ê hev revê bibînin, hê me dest pê neke em tiştekî bêjin, me bişopînin. Abûneyên me pir kêm in û em pir kêm têne şopandin. Temaşe bikin, em behsa zamanên berpanîr dikin. Me di zimanê Kurdî de peyv, hetab, ratîpa destpêkê parçe kir û kilîleya wê jî vekir. Ev di qada fîlolojiya Kurdî de tiştekî muhteşem e. Yani ez bawer dikim em hêjayî şopandinê ne û me bişopînin. Em dest pê bikin wekû destpêkê em ê ji navê dê dest pê bikin. Dê. Hevalino dê. Li vê dê dê. Cotxal. Da çi bî? Da kilîleya kombînasyona dayînê bî. Ê çi dikir di nav dengçêkeran de? Wateya xweytiyê li peyvê bar dike. Xweytiyê. Binêrin hevalino di gotina nû de yani helê hazir ev rêz wêjeya em bi kar tînin de dibêjin xwedî. Xwedî. Ev dî nîne. Ev dîn, ev dan vê dî nîne. Yani hema me gotiya peyv ji hevgihandina kombînasyona pêk tê. Ji peyvê kombînasyonek bikeve jî peyv seqet dibe û yek lê were zêdekirin jî seqet dibe. Girêdayî vê lazim e her tişt vê dê danîne. Navbera e û iyê de yaya dançêker heye. Xweyî. Xweda tiştek din e. Xweda ji xwedayînê tê. Behsa xwedayê mezin dike ew xwedayînê tê. Yani dayîna war û ra, war û ax û war tê meydanê. Em ê piştre dersekî de bibêjin. Me got dê. Dê çi bû? Da dayîn kom kirin ê dengçêker e ev dengçêker em qebîl kin xweytiyê xweytî encame xweyê yani jî xweyê çi ye? Xweyê dayînê. Dê. Me çi kir? Me peyv em peyvê parçe dike hemûn taybetiya vê xebatê parçekirina ji parçekirina peyvê tê. Me çi got? Me got taybetiya vê rêbazê, taybetiya rêzimana Kurdî, taybetiya pêkhatina Kurdî, dewlemendîtiya wê ji parçekirina peyvê tê. Zanî? û me ew kir. Me peyv heta tîpa destpêkê parçe kir û me kilîleya wê jî vekir. Niha em me behsa dê kir. Dê kê ye? Dê merkeza malbatê ye. Merkeza jiyanê ye. Ne ya malbatê ne ya jiyanê ye. Niha em werin bav. Bav bi kîjan mantiqê hatiye çêkinin? Bi kîjan zihniyetê wateyek çavê hatiye barkirin? Bav. Bav. Ev çi ye? Bî. Bîyînî kombîne sembolîze dike.
بی آیات ortada zadara havalno diyar dike kul ve de biyinek heye. Hani ne kirinek biyinek heye. Av çiye? Av. Aha. Naha. Em tam musa çeki. B af. Bu af. Aliye ye aliye bu af. Ye avdar. Ye avavi hey. Nal vedi çi heye? Vedi da çeka be xistiye yani ketiye xistine peyv gandine hev ve de a ketiye naberede biye baf. Vataya ve çiye? Vataya ve baaf. Ye baaf. Ye ava ve hey. Je aliyen hevjinan ye avdar. Now, به فرصتی هم تشتاق دیجی بیشن. هوان الودید بیشن مثلا شتر نخید بیشن هابو. مد گوتا یابو. هن آلید بیشن باف. هند بیشن باب. ور حاصل. کیچید بیشه بلا بیشه. Encamda bize tamaşa bikim hal vedi hitaba habo vedi yaji hitaba vedi biye cihev ave girtiye tiştek deniyle de şaş karani ne ki haya bir çekici tahdana ya Türkiye haya baba vedi evhalen xav avel vedi şuna آوه ده بی بکارانینه اوش خواه پامپلشاشه حال ویدی خطاب هوانو اف خطابه ویدید بجه هابو ویدید بجه یابو ویدید چی قومیه پیوی فرمک چه واگرتیه تماشا بکن اف چی بی اف بیینی سمبولیزه دیگه بیینی اف şekli şemala biyini yani erka biyini fonksiyonel li biyini hati barkirin diyardaki. Çiye? Ava. Yani avavi heye. Aha. Nal vedi çi biye havalno? Vedi sadece fonksiyonel biyini hati erka li biyini hati barkirin ketiye. Çünkü ev ne kakila biyiniye ne cevhere. Cevher vedi çiye? Cevher biyine. Av çiye? Av erkavi de diyar. Yani hevjintiye de erkavi de diyar kirin. Vedi çi heye? Bi. Cihekwa nehiştiye. Çünkü kombinasyona destpekiye. Cihekwa nehiştiye. Ev çiye havalno mezat berejî gotu bi em dubare bikin havalno. Ev de denk çekeran da mezinti ostürtiye denk çekere veya. Dema weko paşgira saskar te bikaranîn delaldar e. Yani hevalok, delal ok, şirin ok, camerok, xezalok, jinkok, merkok. Ev delaldar e hevalno. Dema weko paşgira peyve te bikaranîn. İjber ku me peyv ji kombinasyona pekti. Hatta tipa dest kipin. Vedi temaşa bikin. Vedi ba ave. Baf. Em çi be? Em bi bebi ne? Azada, denk çeker azadartiye de af erkaviya hevjintiye diyar dike. Vedi çava çebiye. Vedi tane bin u delal maya. Hatta em vere baza zamanı çareser nekin, baş çareser nekin, baş fem nekin, o ne bikar neynin, emin ne kadar raza zamanı kurdi fehim bikin. Em verin kesa siyemin kiye? Xwe. Cutxan.
yani خشک هوالو اف خواه نه خشکه yani de mantık az zamanı kurdi de girin ve denine çünkü dematı beji خشک تبحثا girin ki ki girin ve denine ve de bin heye yani çiş teredmiş merad beja de beja heyina ev çi bu ev kombinasyonu heyine sembolize kir ev denk çekera خویتیه واره آخه هینا خوی آخوار هینا خوی آخوار ویدی خویتی هی هوانو بنره لویدی جی خویتی هی ده جی خویتی هی امی بروید بیجه اف زمان به منطقه جنه هاتی آوا کرن زمان استیایه لویدی جی خویتی هی لویدی جی خویتی هی تیگیشتی مثلا لویدی چید بیجه آخ کم کرن وار کم کرن denk çekera xoytiye havla musad kurt derbaz bikin denk çekera xoytiye komkirin buyurun komkirin çibi komkirin heyin encama heyina xoye ev denk çekera xoytiye havanol vereceğim ben hep pırdınısı heyina xoye ah ovar نه تشتاق دي هيا د پر روشانده هوالنو اف جهلي كورينك پر برفرهتر هوالنو قل برفرهتر ما قويا ما تاني خلاقا دست بيكي گرتيا ما الربازا وي گرتيا ما چي قوت ما قو ها كومبيناسيون هيني سمبوليزت كه سي اركين وي هنج بر وي نوي هيا آريا يك بارومتر قرقا كرديا دو كومبيناسيون پر گرينك يا هيني سمبوليزت كه سه پیف چیکره دما ده پیف دمینن هف yani وکی هفتن نویساندن یان هیک دکوه دست بیکی یان گوده یان جی داویه الویدی احتماله الویدی احتماله هدنگ پیف چیکر به چما؟ الویدی خوی آخوار ذاتن بسه اماش برکو خوی اف خوی امرول گراره دیکه او جی وکو خوی خلاص ده به احتمال جبو هر دو کش هف وارن و قطاندن ویدی هیک لیزده کربه یعنی دیسا هین ذاتن بسری خواه الویدی بین هینه جبروی بلکه جی پیب چکر الویدی یعنی از خانوه خواه خواه چیه؟ خواه آخواره دنگشتی؟ بله نه ام بله تختت خویه نه ام ورن برا برا کیه؟ برا اش تخم نر یه برای خوهیه کره ده اوباوه برا من ویدی چی کر بی؟ ویدی بچیه بدنگ چه که بینه سمبولیزت که ویدی چیه هوانلو؟ ویدی پیوه پارچت که ویدی ب دا چکا ب چه هیا الویدی؟ را هیا هوانلو برا يعني او کسی راین وی هین او کسی سجرا وی هی او نیره خوی سجره خوی ده خوی کمانه کی خوی جواکه کی دایکا وی هی بابی وی هی دیار زمانی بر پنیر زمانی بری بفکره دست بکا دیرو که ده بفکره زنی واتا هن کسین نبرا هنه يعني جدر وهاتين چیکرین دی بابی و نه کشک فلان او هنه جبر وی برا ها نه اوه منطقه چرا سرکه لگور که برا لگور که رادار لگور دایی که راداره دانی این را لویده دایی که برا یه راین وی هی
یه کوک یعنی یه خوی را سجراوی هی لگور که اف ناو لحاتیا بار کرن لگور دایی که لحاتیا بار کرن هوانو دانه ویده ام بیجه چه؟ برا ام ام خال جی بنویسن و درباز داویل درس خوابین هوانو خال دبی خالا خارزی را کرن ماما برازی دا کرن خال چما گیرینگه؟ چما شیرینه؟ جبرگو خال برای دایی که شیرینتی آویج ویدیده منطقه وی زمانیم ام وی آوی چاره سر بکن خال او ناوی لحاتی بار کرن واتیا لحاتی بار کرن هم تماشا بکن هوا ناو چی بی؟ آخ گرینگه دی جیانه ده کام کرن اف چیه؟ زادار دنگ چکرا بینه یا؟ دنگ چکرا بینه هوا ناموسا بنویسه زانی آها کام کرن چی هوا نو؟ بلند قدر بلند ترکید بیجی یوجه اف هم آلی فیزیکی ده مبریجی گوتی بی بلند هم آلی قدر ده جی بلند hani hem maddi hem manevi bilin ve de çi heye bilint heye hevalno encame çi dibêje mirovê bilind mirovê bi qedir bi qîmet yê axê ax kî diye ax ew coğrafya jiyanê ew warê em li ser jiyan dibin mala me halê mala me welatê me cihê me yê jiyanê li vê de Becere gunavî çi ye? Navê wî xala. Ev wekû xala zimanê Kurdî jî tê bikar anîn dibêje dema dawiya hevokê de dinivîse dibêjin xal. Kê çima li wê de xal bikar aniye sebebê li wê de navê wê kirine xal çima xal e hêjî ez nizanim. Belkî jî wat heyekî rast lê hatiye barkirin. Ez xwe nizanim yani wekû kes ez nizanim çünkü li wê de ne bilintî heye gelo li wê de qedrê hevokê hatiye kevşkirin ez nizanim cihê lêkolînê yani herî kêm ez nizanim ama xal vê de tiştekî bi qedr û bilind e îro em guhatin dawiya dersê xwe dersa were de em ê wateya li bajarên Kurdistanê bi çend mînaka vekin wateya li bajarên Kurdistanê hatî kirin xelkê çi qas virilme kirine em ê di wê de de çareser bikin û me bişopînin abonên me pirkê min hûn me pirkêm dişopînin ev jî dibe sebeb em nekhêne gelek kesa hedefa me gihandina gelek kese nixwe çi hedefên me yên dînînin bimînin xweşiyê de bi xatirê we